Lolo o alu atuai, no winga, mana o mio na ese. Fa mai le Isampini, whaato a maa lo le tangata, i le mai au le whaatino ino le ngā ruenga whai ngata. Ma wa mata i tūnei le whaita wafe o tangata rei unga o le awhita winga, ma le whaatau nuu le pōle a sururu nei, i le Gold Coast Convention Centre. O saunua le pāramia o Stadio Anthony Albanese, o le a kawa lana whainga malo le 80% o ngā ruenga whaaleleia, ia whaamautino le saunga le mua le awala leo Bruce Highway, pe amare a fe onu serau kilomita le umi. O le fora sanga lea e fitu tesi ma le 2 piriona, e au fiai o le amatanga leo le campaign, a le ri pāramia le amatanga o le neitau sanga, a o iai sana asia singa i Queenslandi, Northern Territory, ma WA. Ulo o nau le whainga malo ia whaatuma wina o lātou no fōa e tolu, na malo ai le pālota o le lua whenua lua, ma whesoson iai le malo a Albanese, le whaetu lea o Western Australia. O le babe whaeroa o fuafuanga le leipa whato a amata le tausanga, wāde e ima papolenga o nisi, e iu ina babe whaatino fo i le pālota, ia e whai mai le pāne mea le ripote le ABZ, o le pālota o le whiriwhiringa i le vāo le whausia o le rumana i o Australia, po le toe fo i tua o Australia. O le ana whai ngā malo e alo lofa i le atunu, o le ana leo le whaeroa o se wha mama venga i le malo. Whai mai le pāne mea ua mautu le wha moe mo le whausia o le Bruce Highway, o na e tā ua tele le mo wheo inga tangata i le ngata i Queenslandi, wha pia fo i mo le la whea avea ina o oloa i te tono le atunu. O wha marusia le toe tau fia o se tasi o whainga malanga le Etihad, a ua sawa la nālu o le tuwa atu o le waalele, ia mai waina whaaleanga i nai se tasi o paa o le waalele ma maua i lungo le runway. Wa ripotia le 9 News o le waalele Boeing Fitu Walu Fitu -Eva o le Dreamliner, e lata le 3 kilomita le tūrano na sawa nā luai, a e toe tā ofi whaafua se i mai i le fiafia na nafi i le malai waalele i mere pone. Saunga le mu umara pāsese ma lo whaia nei ngā ruenga ri pēi le waalele, e na o le tasi le runway o lo whao ngā mo whainga malanga i le so, ina ua le ma whaina ave se mai le waalele lea mai le no whuanga na whaale tonu wai. Mōri maua nisi o pāsese sa i runga o le whainga malanga, na tā ua ina mūle ki o le waalele whao ngā mo le landing, ia ma pāpai ma pau e lua, lea lana mafua i le whaale tonu. O lo tādia se ripoti i mautu mai le company waalele, ia whapena fo i male malai waalele i mele pone. O le sogo whetaua ina tura iei le whaamsinonga i Fiti, le ri leo tua ia i le whaia winga mata ngā whai whaamalosi, i se tama i tai whai ngā ruenga le Virgin Australia, i le asotonu rawa le tausanga fau i po le asa mua Januari i Fiti. I ripoti mai lau whaasaralau i Fiti wa tā wai, o le ali e te tauna tura i le whaamsinonga i Nandi i le aso, mai ono tu ina atuna na mata upu le whaamsinonga mawalunga, ona o le onga o sori ngā tū la whono. O le aso tōna ina mori ai, ai lua sutasi tausanga o le tamaitai whai ngā ruenga o lo o awhia. O lo wha awau so e ngā leo, ai popole nisi whai pula le atunu o Fiti, e ono a vere nei mata upu e a awhia i le tamau a ingo le atunu, e mei se le ima mao tu fo i le isi mata upu na wha angasanga se aitanga tata pau e toa wha, mai au se tādia sa iei se resort i Fiti i a te sema. O lau whai ngā ruenga le Virgin, na awhia le mata upu leo wha iloa na toi fo i uma mai au stadia le Western Way, au leo tua ia o se tangata anu o Fiti. Taramunumuli, o se ri mai mani le tu i mātu leo sini, pa mauri o ia leo whamnia ina le 2 miliona o le mano le loto i le astona ina tenei. E wha pese li poti le ala taiva, sa whaisana whamtaranga i le refie le babe uma o sa malolo a toi fo i ngā ruenga, peita ina ua wala watu iei le ofisa o le loto o ia ua manu le whaeronga tupetele sa matua i whaate ia. O ia whaeroa le a whaatauloa, lona ulua i whale, a wana o le maututongi lava sa whaia i tausanga utonai, ma o ia whaeroa foi o le mea alofa o Pito City rea o ia maua o le 2.5. Tala nana Radio Samoa, ia mole nei foi i asonga fua, ia manuia tere ngā ruenga o whenga iai. Beta Drive Doctors i le tau longa wha tau i mangele, wha pia manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo i ma tuipui o le whana witi, o tuipui le ko witi sfuluiva, mo i la tau e sfuluon tau sanga malunga atu.
Whapea matui pui pui o le flu. Pala au telefoni, lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I maangele I taftafane o le McDonald. A Manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina neile o nanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. A whai lo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Monu ue Samoa, wai la le vasa, la hoi inu o le vasa.
Samoa ya mala mala malita ina le sua le palua va male sulle tonga ya manatua utupula ngatala voine ya so semana ufa ali ali malu eti le fa Samoa wana ole nanu fa amole mole show te fi filo malu. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O te whiwhia o whalofa ma whaatalofa i a te oe le nei fo i aso ngafua a matanga o le nei vai aso ina ua sfuma le 5 minute o le ua te ai nei i le tū lae wha. Whapoponga o le polakalame o le nei fo i vai aso o le nganga ifo o whaiva o le tātu o tunuu o Samoa. Po whea lava o lo o lala ma papa o i Samoa o i nei New Zealand i a whapena fo i Australia, Hawaii, Amerika po whea lava o ke lope. A whai o le tutu sa tātou i tū la ma taimi maso. Ia, o lea o te ale wha i le so, i le auri o le aso ngafua. Aso ono o le masina le nei. O Januari o le tausanga fau lua afe, lua se furu ma lima. Vi ia lava mwhaftai le lofo ma le anga lei o le tua. Tei mailo tau se fua, ia ma se malo si fo o le au au nei. Lea o tātou wheloa i ei lumo le nu, ua ele o tua le nu. Wheloa i fo i pu e o manu, a ele o pu e o mala. Sa o whaala le lei le tua i lo wanga le lei, i amalo ua lofa tau muli muli a Samoa. Fusia fo i le fau o malo, a wao le lofa wha maoni o le tua i ate oe, maau. Ma le awari i, ko mai i, le au kamai kai. O le o mai o na fola le fala i le tai au, ia, ma pai ulu whanua fo i pa ia sautua whafafa o le atunu, i ona tūlanga whalupe, le tāwha tonu o le tātou vādu nofo. A wāpa ia ma mamalu whaale malo, ia, ai whapea fo i o pa ia ma mamalu, whaale atunu, o le o lipo iai i le pa ia i tama ba ainga, a inga fo i matama, e usonga tu mua mo pule o i tu au ma la taua. A inga i le tai ma le maa o fonti, o tama le munu o tele. Ia ma toko o le whare ula. Ia i le ngā teilea, le tāpua inga. Ia sua ma vai whanua fo mai tū langi. Ia whapea fo i sa ole ma sa le au mua ma le lau niu na sa elua. Ia e teinani fo i le la au nā mutasi. Le nofa ma upu, ma malu le whale anga fulu. Le whale tau itu ma le whale tau tangata. O le manu a tele. Whatalofa ia te oe. Ia ai maua lunga lava. Le tulanga o le viinga o le tua. Iana au na tofi fata whaita ulanga e fia. Ia ma le wholofola ina o le upu fo i le tua i le aso ne nafi. Le urua i aso sa. Wa walwe le loku ngafi. Ia a walwe u te kile alu ke whaika kala. Ana walwe vai pe moso uava no e whaisa moni mau. A wafo i o le aso sa mua o le masina. Ia o le aso sa le na o le lotu moni mau. Ale e kalesia Yesu Keriso lau pa iwa songotai ile lalo langi atoa. Ia o vapea, e o le ale tala, se o whalongolongo, ile musumusunga le anganga. Pe tau na whaisa o mori mau, wai whaperisa. O le li le loku ale la sau, soli le pule la ama. Wai tele teimi, o te aluai, au te nofo mo whalongolongo le anganga po ia. O le musumusunga le anganga wa mai sa vea tu ilunga. E te lea tau mori mau i le moni ma le whamaoni o onga le kalesia. Ai mori mau i le alofa o le atua i ate oe. Malau a inga. Vela nano fia mori mau oe. Au o le masina da se ima vai atu ne o te sema.
e whale le grandchildren as a vena mawai. A oana na fina fole a ta ua whamanuia ia na whamanuia ele si o grandson matu inatu le ngo e ate ia. Ia, o ta no fuamba ma tilo ma vava ai iai. O ma fau ia o onga le kalisia. Ia o lau tango o e whamanuia tangata e tupunga mo ia te oe mausuru ngā titi. Ia o vatu. Ia leila o i fole pikopo mo isi tangata e se la tu te whaia le whamanuianga. Ai nofo mata le grandfather. Ia sa hilo whatuatua. A toa. Ia i lato olo ia i le mana ma le pule o le pristua pa ia whametsa teko e peona ia i le sunga le e le pikopo ia whapea fo i ona soani ia whapea fo i nisi o taitai o le kolamba le fitunga fulu ia ma fautua maa walunga. Lato te whaatino ai le ngaruenga. O lava lea moa. E ke uwa whaafauku i o au e mbala i kama kiki. Ia le nā. Congratulations to my beautiful daughter, Al Patrice, and her son yesterday, as we gave him a name. That little boy is very special, and also a wonderful blessing from the bishop and all those who hold the Melchizedek priesthood to give these blessings and vows in the house of the Lord. E se le tāua te leo le nā mea o whapianga umana wa te le tua. Au lia fo le nei tau sanga lua whelua sifuruma lima. Ia, e ui a fo i na amata i le meo le pāpāo whai kikili ma emo wila. I mea ma tau tia tutupu mai i le ngata o le usui o le whono o le tuua o le malo. Awa o le masina le nei, o le masina o whono tatalo. A inga o malo o atu nuu. O whaala putonga. Ia, masina fo le nei. Ila so luas fulma le lima. O le masina le nei o Januari pa ule nai la to nai. O le fono tatalo o le ainga a toa lava. Sa le a taua wa uma le tātou fono. O po le tātou whiro inga. O le kilisi masima le tau sangafau. Le ainga le tai a toa i tai bauta. Ia, mana ia le na, o lela, ua vai mai. Le aso luas fulma le lima o le masina le nei. Pa u le nai le aso to nai. Ia, o le aso tatalo ma le whilo inga. O le aso tatalo le a inga sa le a taua le taua. Ia, ma le suafa tanoai. I o i le tātou mauta ma le malai le tongo. I le puyai. O suli ma feoi ma ngafa umala tau lei a taua le taua i le neitu ma le suafa tano ai. Ia, o le tātou whailo inga le nā, le aso luas fulma le lima, o le masina o Januari, le masina le neo wha i unga lava le masina. Ia, tātou whale, tātou o e pu e kako kama i waa kako o i kai o waana o ta avale na. O i tei le whale manono. Ia awa le tātou wasu te talo, tu ina tua i luma le atua. Sa lei a taua le taua ma le suafa tanoa i le lalo langi atoa. Ia, la fu i o le ainga sa le a taua le sa. Ia ma la tau fu i vaenga, fili malo ata ma i la tau umalama. Ia, a nga i whaile la tau fu i asu te talo o tātou ainga le tai. Tu ina tua i luma le atua. Suli uma silfai le atau silfai le atau a malia ia ma le atau a sameli le o le o fa sa sa o tatu ainga le atau a malia ia ma o tu umalaia ta muntu fo ino umona fatu la tala le temina la umaya tatu nof ai le atau fa nga le ma ia ona fa malu maustai ma fa lata mai mea le tātou ai ngai whai. E leinis, o i tātou le nei malo tātou taia o le lau malo na fuata, o mai fo i le wala au, whao uina o i tātou. Ia, vai le nei uai, lua se lau tā la, ia le sao le atau, se lau tā la le suafa tano ai. Ia, a wale tātou wha moe le na, i le mauta ma le malai le tongo, i wala ua umana, whaile si vaenga i whale umau tuangiangi ma oi lua timu.
ia a o le tātou ainga nā, suli o sina, ma suli umo tātou i whasto uta ma whasto tai. Suli o mamele mai oi, i vai lele, ia ma sola ua. Ia o le tāua le nā, lafo lau lua se lau tāla. Na i ele komiti whafoe o le tātou ainga sa lei ata wāmara sa tano i tonu, na ilunga le tātou Facebook page, le tātou ainga, tāua ia, o le amatalia o le tausanga. Whaia tātou whono te talotu i nātu mana onga o le tātou ainga, i luma o le atua. Leanga i whaingata, mana tua le leile upu leo te watua. Leanga o ele na tō ai, ia le saunoanga ale tamai tai o nā whanua. Sunu i ai lea la whale, wa tau nuu le kalesia, i whale mau tuangiangi malua timu. Ai whātū le kalesia, le metotisi ua tau nuu, i lona tai au mua i tonu o Samoa ma le atu Pasifika. Alalane na, ia e tā ua i tele, le tātou toi fo'i, e whaaftai le tua ma nei tau sanga e tele, le tau nuu ai, le tala le lei, o le kalesia metotisi, i o tātou lau ele mau tātou lau whanua. Lea, sunu i ai lea la whale le tala le lei, tau na whiwhia ma marmalamba le i ailo tātou ainga le tai. Ia, i o tala whasoropito na, ma o tala fo i o lo o whaitau, ia, ma vai, ma ua umo na vavane i le whaavae o Samoa, ma ona upu whai i tai au le tala le lei. Tā ua ia, whiwhia la ia leo tātou ainga ato i le tai, ia, ina i uailoa. That's part of history, and it is a historical moment with the arrival of the Methodist Church in our lands. Io tātou lau whanua ma ele. Ele na, patalofa whapito i te mamutina mātua le tunu, tua asinsina, paanga tōtino, ele mwhaila whoi o na whangaluina o tau, ia, ele ngata i lea, ia ai whapena whoi, i mauta malawa o whale o tangata mātutua, ia whapea whoi i mauta ngase. E o atu lava le whaatalofa ma le whaawhiloai, ma le ofa ia te uta uma, ia ona o le tūlanga tā ua tele, o lau tū tāpua inga, o pō le whala i aso uma, ma whanō manu fo i le atua, a wā whaiva o alo matama whanau o Samoa. Ele ngata le nei atunu, ia e whapena i so se tafa le larangi o lo whai ai, pisinisi mātina e ale atunu, taua lātu i ana tama whanau. Po o whaiva e whai le ngata i whale, o whaiva e whai i le tuavao, o whaiva fo i e whai le vāte tea. Ia, o le tāpua inga mamana le nā Samoa ma nai o tātou ta māmutina mātua, o lo o ta talo mai. Aso tō na ina se i mawai atu nei, o le aso ngawhaleile, i o le aso whareile. Ia peona o avatu fo i le aso tō nai. I le anga le leio le atua sa mwhaiona tātou whailoa, i au whaso soa le polokalame. Ma whātou teia fo le polokalame, o le tātou sailinga whiso soani, i le fionga, i le sa avea mali i malu o le malo i lona tūlanga mawalunga as an inspector i le komisi o le leo le atunu i Samoa. Peitai o le na tuli wha a moa. E na ua le talia ina, na talia mua le lipoti na whaie e li o la vea whaatau malama au awa. Ia e te ua lua vai aso mulmuli ane. Ia toe ami atuli o le atuli oe, o le awhai i le su enga ma le sa ili linga ia te oe. Po le pule ai na e whai ai le su enga. O le mata upu e winga i le maliu o tu au. Hit and run. Ia. Peitai o iai lava le Police Act. O le teimi e whaatau tō ai oe. O le teimi fo le nā watu i nātu. Ia te oe. Le ki, le power, male, anga waa. E mwhaiona e whaia se suenga e te manatu. O se soli tu la fono na whaatino. Ai ua le mawhai o na ato toa. Le whainga o le suenga ma le ngā ruenga, le mta ngā ruenga. Ia, e ui o lea. Ua whaasino
upu ia le tulafono a le panel lava lātou ia leo leo. Le lātou lava lea tribunal ma le lātou whaamsinonga. Whai whaaloto I whale. Ia mawhai e lole whai unga le nā le komsino leo leo. Ina ia whatea. E au no ma se tongi. Ia le fionga ia lio, la vea whaatau malama au wama. Le alala nao le suru mai o le uso. Ia masa ili fisosoni in mai. Lea na ulu whao ma fio mai Samoa i ona tulanga mau pue pue. Le Paul Asfarele I le nofuanga na tā ua o le Club Royale I nai Cavendish Drive I Manukau. Ana matuai o whate ia, I le toa tele o ta māma tina mātua wale na whailaba. Whapea o se maftanga a inga ma wō me masani. Ai saule solo, oka o kai, le matautia o le Fast Supporters Group, ta māma tina mātua, wha malo lo mai, ea ma le nganga fifia, mata ata, tausa fia, o le pōlava tau tupu, tau whale upolu, tau ta mali ona o le toa tele o tau o ausi na sina sa fio mai. Ia, mamori mawina. Malafo le seleni. Lafo tupe. Whai le siva Samoa. O le sao lea. Whaftai atu ai. E se teimi lau atu le lisi le nā. I le anga le lei o le atunu. E le I wha atua o ia. Nā whio mai. E mai se fōi. E se temino tangola ia le tā atu. Ia nesi o clipses. Ia awa o le aso na nafi na whailua ia ia le a whionga ia li o. La vera wha atau malama. A wawa ia malana lo ia o le KC. Philip Morgan I lona officer. Ia ma isi fōi lo ia le lo I Hamilton. O le tā ua le nā Samoa. Ia māna malama le atunu I le suru mai o nei uso ma nei fo I tamali ina ua whaia iai whai unga ele fitaui ma le talawhengai I mawhauwhaunga o tangata a tonu o le manatu le nā o leo leo ma le komsina ma I lato umana whaia le whai unga ma le pano ia e whate ai ia o lo o iai awala o le tula whono I mwhai ai o na toe apili ni whai unga whapea ia le alala nā o le sairinga seleni ia whaaftai tele lava a vea ma whonga tau mori o le fionga ia li o po le ftalenga le li o le tū ia le vea whai ei ma whonga whapea fo I lo na whale tua o le nau whaalo ma le ai ngari pa I ei ai na lua ia e mori atua I le nganga whaaftai e le o ia I mātou nei whapea fo I le tō wha ia le vea pa o le fionga ia li o ma le whale tua ma inga ia ni manuia a o le atua e se sila o na whonga e le pongi sa ai ma o ia le langi ma momoli atu ma toe whaatu tumu mea sa wha ngau ngau ina ia ono o loutou a lofa tulai le a au ma fola wa wha aloa loa ma fofola lima le atunu maanga le atu il wha moe peo na iel na po ia nisi fo I sa iai ia le tina le fionga ia le au lupsina mai Samoa manai o na alo ia whaafti tele tina I lau whaalwalo mawalunga ma lau sasaanga sausanduanga wha Samoa ia ma la tupe fo I le wha moe whaafti atu I le fionga ai o lupotea ma le whalitua ia whano o I la ua ia o le pule o lea no whanga whaafifia po le night club po le Club Royale. Thank you from the bottom of my heart for the offer and service and the hospitality that was shown that night. Patalofa ma whaamalofo I lau ftelenga nam lau ulu ana lava. Whapea fo I mamalu le tau whaili. It was such a beautiful night and beautiful sound accompanied by the fun and beautiful voices of that band. Yeah, but we o tau malau tau taleni o lau whawhiwhia ai I le atunu. Yeah, ma wai le whiwhia, wai le loto, vo I lea ua toe liua, ua whawhawina,
ia le malosi mai i le tele o ngā ruenga o le lātou sanga wa tuana i atu. Ia ai tau walunga i mea mātango whia nā. Ia se teimi, ia ona whapena fu leo na lau atu isi swafa mai lātou uma sa tātou whiloa i le whionga i polota i vao mau mea wheo le lua ben ma le whale tua i asina ma le tumaita i a whale taulupe Alduina. Ia ma isi o tātou tau ainga sa iai whaftai atu le whono whawhautua. Ia whapea fwoi ia lau whionga le te whono. Tofi lau Ted Stanley, ia whapea fwoi le uso ia so alo sua Stanley. Ia ma le tō tele o le whono whawhautua sa anga i atu e watu le tau au e langu su ai. Le ngata i lea, whaftai atu i le te whono, ia mo le sui te whono o le whailau tusi, le lau whaumui nā, o vai fale o te vanga seu wa muli mai lato uma mai le tato fatu tua i le tua sa mo o tasi malau to lau i lo to wanga le lei ia malau to fatu foi mai fatu mari e pei ona folosia ia ma mai to wina ma moli ma wina i le lava po. More on that and more names of our friends and families and those that really came to help and really came to show your love and assistance through monetary presents and gifts and your laughter too. Ulfifia. Atalo fatu leuso ya molona ya pole fionga fo ya leota after ifo ile anga mai ya mole subai o maudu ngai leaso ya mose fo i ile fionga ya tuiloma. To ofitu Slade ya o se talafifia le na ina ua wa ia fo ia nisi o malanga mau mai toko roa ma Hamilton ya ma lova tai fa boy sa to tonu u le lei malmuia ya le malanga ino fanga ba mau sa to fa malo lo umai ai ya on o le fayuso ya awaile umai mea lo ia fo ile lua asola le utuana ia tunei. Ia sa whenga iai ia le fionga ia lio. Whatau malama po le fitelenga fo i le li o le tu to whala vea. Ia ma lana lo ia i le lo. Philip Morgan ina i auto sila fia. Basila sila. O mea tonu ia o lo o ia i tupe o na maa ia le wha boi lunga nei. Ia malanga le lo i le asa ma le astunai. E feilo ia tu i le ofisa o le li King's Council Mr. Philip Morgan from the Office of Associates, the law office in Hamilton. Si tamfoi fulava kamon mole la uli ya si avande lunga kilipi le na ole feilo inga male fionga le li lo ia sinia o lo o fofo watu ya na te momoli ina ia le tulafono ia marafinunga fal tulafono Mr. Philip Morgan and Lavera li o fatau malama awawa. Take a look at this. Well, I am now with my lawyer in Hamilton, New Zealand. We are preparing for a case in Samoa in May 2025. So I would like my supporters to know of my representation and how the work necessary is going. Mr. Morgan? I'm Philip Morgan. I'm a lawyer in Hamilton. I hold the rank of King's Counsel. I act for Leo Fatamalama. I am anticipating coming to Samoa in May 2025 to conduct his defence. Preparation, that is my preparation and Leo's preparation for the trial is well advanced, but there's still plenty to do. We are still in excess of 3 months away from trial, so there's plenty of time, but there is a lot to do. Thank you very much, Mr. Morgan. Wish you all the best. God bless. Ta ua tele na umalol tātou whawhiwhianga le Paul as Ferreira. Ia, malanga i loa. Ia, ma le fionga ia li o le vea. Whātau malama
au ava i le lo malona au ainga atoa lango foi i le feilo inga male fionga le di loia King's Council Philip Morgan o lela na autala no atu nei tolu masina lea o tāpena e nei mantua lea o le tribunal uma na whaia e whai unga ai latou le tanga wenga leo lea la wa ave le tangi e na ia apili ai le whai unga na latou whaia mantua la e se ale tribunal lea a leo e ngata ina ma uma ina latou malusianga o se whaamsinonga silio na maulalo le pao na whaatulanga mai from the Court of Appeal to the Supreme Court. Ya, po le High Court, whatu ame i mai ilalo i le vaenga le District Court and its own jurisdiction. Lea la aolo i o. I le mea olo o iai ia meo whaamasino moni. Lātou te whaia le whinaunga whaale tū la whole winga le mata upulea. So statutory limitation of time was 7 days, and the appeal was filed within that 7-day period. Ia masauni e lo matapina. Ia, le nā sisila la Samoa, se leni ia sa autou ma au iai. Te tongi e ilo ia taunga tā nei. Ioe, siampini ia, o meo, i reo ngilau ia. O meo tā fola o le ngata I whale o le tūla whono, ma le whina unga wha le tūla whono I mea ia. Ia le whala, na whafonga le aturu, telefo I leo sa whai o lātou wha amsinonga, ngata le tribunal, a leo, a e toi whanga I lunga. Ave le lātou apili I le wha amsinonga mai o lunga, sau le tali, toi wha fo I le leo e alu e whai ngā luenga. Lua, toi totongi le compensation o le tau wa leo le ngō leo. Tolu se lau wafe. Ia, koe ngā mea nā lai tūlai mai tono Samoa. Tolu se lau wafe mon tupu. Toi whaafai ngā ruenga ma le leo. Toi totongi back pay I anona tongi sa tāo fi ai mo le lua le tolu tausanga. A le whatoa am le leo. Ai sa u tala do atu le fionga I ario. Paul te lenga fo I alevea. O le naunau ta inga o le tamari. Ia sa iri la mi o tonu mato e foi e fia au na pea I le matanga aluenga o leo. Ia, au tau se sila foi ai sa au whaatala do ina I lunga le tātou por kalame. O le naunau ta inga mai te le anga waa tele lea o ngā. Ia, o le nei foi tamali. Luas furma le ono tau sanga o tau tua I te tonu o le matanga aluenga o leo I lo tātou watunu pele I Samoa. Tala whanoro I le tai au nei. Te alei titi lei tu lai fitu ai tau nu uloa se tamai ta vale. O ave atu e se tama e le matua tele tors full fitu tau sanga o le tama. Alu atua I manukau I le ofisa o leo. Tilo. Ele tala ina le ofisa leo. Ala o ye leo. Alu atua alu tono le ofisa leo ma wha matala iai le mea ua tupu. Masu e mai ai. O lo o ta oto I tono lanta vale. Lo na hawhawhine ua uma le ola. Ma ua ta ulava le ta maloa I leo. O ia na whasiotia lo na hawhine. O se tala ma tui lea tala. Ele I au maia po se tonga, po se Samoa, po se Maoli, po se Palangi, po ai lava, pa lea le atunu ua sauai. Ia lea ta mata la vau. Ai pe whaafea fo I ona ia whasiotia le teinei titi. Lona awhine. Ai pe fia fo I tausanga o le matua o lona awhine. A o leo lo ta ua. O le awhawhine lea. O le tutongi ai e le li le child support I le tina o lona awhine. Talo fai. I le mea wai masani una tātu tau masalu salo. I le mea le ta o le family violence le fu na tātu taladoa I lava ma le fionga le I satini sinia. Tumunu vao siki asu.
na ia whaititi o le whainumera o i tātou o tangata Samoa, e mese tangata atu motu o le Pasifika, i nei aso malolo ona o whawhita uli e tula i mai tonu ma le whao o lima i tutono ainga. Family violence. Family violence is real. And this was the outcome of it. Very sad and lost a life of a young girl. A leo ua alu le tama. Alu sao e lo fiso leo leo. Tau iai. O lo iai lo na fine uo ti tono lan tavale. Ai o ia na fasiotia ma faa o leoti. Faa uma leo lo na fine o penge. Po ani me fai. O le sila faa le di maso o faa ua. Ia na loka ia neil taimile neil ia le. Ia le tama lea. Ele ngata le loka ina. O lea la ua fai isu su e ngā leo pe masalo pe fai se tonga wha pitoa fo le coroner po le pule o maliu. Ia ma au mai ai la ia leo se li poti su e ina le matanga alwenga leo pe wha pe i na maliu ta mai tā. Pe na iai ni o na manua. Ia pe na leini manua ani au wala na whaatino ai ia le sori ngatu la fono le whao lima ma le whao o le maliu. Ia tilu lai me wha pea. O le whapea mai o le tamā, ngā te tongia le child support, ia po o le sosoni fo i o le tinao le tēnei titi lea. Wa i me whapea e ono tupu mai, a whapea o se unga lii, ia ai tasi sa la tama, ai ua le leile mawhtanga, ma ua whapea nā fo i ono tutongia le tamā loa, le tupe o le child support mo le tēnei titi po le tamai titi. Pe ua le lava, ai pe ua iai ia ni whaese ai inga i mea tau o visitation rights, or rights to custody, o taimi fo ia whaatulanga ina e asiasi ai o il tamai titi, po le tēnei titi, pe au mai le tēnei titi ia te o i lea weekend, pe avel tamai titi o i lontina i lea whai ungo lewa yaso. Arrangements like that between the custodial of a child between the two parents may become a matter to inspect, or maybe perhaps the trigger of the death of a young child in the car of this man. Talo fai. A mata le tausang ia. A fai e ono pe lima o pe sfuru tausanga o le matua. Ia te ia na wo le aonga. Wole usu atu le aonga pea o nei fo ina e le aonga msiri. Where is whoever the name is or whatever the name is, and close friends and families will find out when the bad news surface and comes out in the media and also on the social media as well. Ia tātou te talo mō nei tangata, tātou te le inua, ia tātou te le māsari e fōi, le ini sōtanga, ai le lopo Samoa, po se tonga, po le alama, ia ai tātou te talo. Ia ma whapena na matua i le wha mawhanwhananga i mātua. Ia ai maise lava o mata upu whapenei e ongonga, e mawai ia le soifua. Tālo sia. Ele o se tangata o le tātou atunu. Ia le dawa yaso fo. Tei no tōsi le sila iai. I le mata upu. Le in tātou tala i tālonga le newa yaso. Le in tālonga na whaia. Na while mu umatangata ma o pūrou le ie ma. Matua i malo lo le lei. I le mata upu lea. I le keiso la uli. Nana umatua le kirisimas, ma le tausanga fau, ai sumu I foloe. Peo le osfa inga fau, le na osfa I Rusia, I Ukraine. Sumu I foloe ina. Le ai masisi e ano I le tāua o le alofa o le atua. Le ngato le kirisimas, o le au lia mai o le tausanga fau. Ai anga whakari karingi kankasa I o I le tausanga fau. Sumu lo. Ia, tālo whai. Ia e sumu atu. Ia sa wila uli ia sumu mai lunga o le social media ma tau le tunu. O le mea lea a whai e la wari I a te.
Ia, uma toi whailoa e mo le au tūstala. Te lolo. Uma toi whailoa e mo le au tūstala. Ea, mawava ai i le whaimai, the whole headquarters was locked down and it was all barricaded by the police and for the protection of who? By who? From who? Yeah. Puri lava le reo. Whātinonga le lātou fōi. Au nanga ma le lātou ngā ruenga. A le sila le tula i mai. I lea wa watu nei mōri mau, ma whaila nei mōri anga. A whio iai le mōri anga na watu la uli, ma le mōri anga na watu fōi e le whaletu o wa ele. Whio o iai ia le nāri i pōti o le nā whaila, ma le nā sū, ma le nā tangi na watu. A lea, mo manua e le i mawhauwhauina, a le whatu a watu le. Ia le whaasea lea ua loka ai. O ai o i tua o nei mea. O le a le ua whisiri o leo te whisiri ai. O le a le te le ma le tāua o le support a le mālo ma le whainga mālo lo tū mai i ana minsta ma ana sui whaipule i tono le mauta. E le whapeo te whai atu ina ia soli tu la fono ma whaasao pai ma la whai mai i le whainga o se awala e le tala whea ngai ma le rule of law ia po o le whaatonunga ale tu la fono ma le whaamalunga o le tu la fono ina ia tau sia. Dare me o ala i o le whaapea. Ua whaatuatua nai ia ni whaasea ma ni whaitionga ma ni mōrianga sa matu matangi sa whai. A leo awe le whaamua i le mata upu lea. Lea lau whaatulanga bailea sa wha o Februari ia o le a mawhai o na toi loilo e ma toi tūlai ia sunga lauri al mari e toa i luma le whaamsinonga i le wala aunga mua o le mata upu nei. Ai, o le si whaanonoanga o leo tūlai mai nei. Ua tatau atua i tua ma conditions of bail. Bail conditions. O ia inga o le tatala ina i tua. O le sunga lauli al mari atoa. Leo titiro atu fo i le tustu singa le Samoa Observer po le newspaper le Sunday Samoa. O lo ta ua mai ai. O a watu fo i ma le application mai leo. Le matanga luenga o leo, the prosecution of the police, or police prosecutors, leo whape mai. Lato te manatu ina ia tau fia le awa noa, mola uli, e toi malanga e se mai ai matu ua Samoa, whonutanga po le alawa, po saringa o le yoe, po le suenga mai o sana loia, po le alawa, i le toi mawhai. Flight risk, and also the police are asking for travel resistance or travel restrictions. Ia tau fiai o na toi malanga ese i le sunga lauli. Na whala watali atu le sunga lauli an mari atoa. This is unjust and unfair because o lo iai nisi o whaipule. O lea lava o lo o whapepe nei iai i isi tangi ia maisi fo i vaenga o sori ngā tula whono ma ua iai mata upu i tonu o whaamsinonga. A o lea lava i le o tawhi o lea lava i wheo ai. Wheo ai ma le sao lotu. Toi 8 minute i le 5 tātou wō le tātou malolonga fo i mai whaua. O tau su e saunga luanga fau, sau loa le bau master, o le tau sa ilintanga te tala vauto e malolosi. E ia iso to mai le faa ila ino ua mea, a lea ia lea faina. E mo fai lava o na ao ina oe au e whainga luenga. Le te tongi mai tu la whainga luenga. Pala au loa ne le bau master, i le onua tasi, ono lua tolu tasi ono. Onua tasi, ono lua tolu tasi ono. A whai alo sa ili sea o ngā a matsa molo walu.
Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jana whanawha o tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaataunga I Aukilani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau I loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa. Ia ana ieli me pese na osana pa manulo na lova pa manulo na biina de dia kuma ana langa ieli ai soli para ina lo le fili ia ana ieli me pese na osana pa manulo na lova pa manulo na biina de dia kuma ana langa ieli ai soli para ina lo le fili soli sei soli matu ai sei soli la lo le fili soli sei soli tu ai soli sei soli matu ai tu ai soli sei soli tu ai soli la lo le fili Soli
soli matu ai soli 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 se soli matu ai soli la lo le fi soli se soli soli matu ai soli se soli la lo le fi soli soli se soli 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 se soli soli matu ai soli soli se soli soli la lo le fi se ia ni maia Pupula malo si mai fo ile fetu ole aniva Waunga solo e ai mapua o toa Sau upu malu fa aola totonga Talo faile tangata ola masano salo Sinai lo manao ma fa ufanga wa fela nula nua imole tamaitai fa anau nau ngau ma fa fa anau nau ngau ma fa e fa alo to teleona ole temini I mau mau ne I fesilingia o so fa Na ole taimi e loa ole mea moni Talo faile tangata ola masano salo Le vevela ole toto ole mawhai ai o na ngalo E tali masani o oi ai se aso Faato sinai o lo manao Ma fau fanga wa fela nula nua I mole tamai Tala flawa o se whapoponga o tala mai atunu e mamau ma tala le Pasifika I le amatanga o le nei vai aso. E momo atu se tatu ripoti mai Amerika e siria ma le ona sa furu miliona tangata Amerika I le siria ma le tolu sa furu se tete o lo o au fia le malosi o wha o le tau malulu po winter storms o li potia ono a fia I se matua I malulu winga ese I le nei tau sanga. Pai mai ripoti da tamai o se vaenga tele o le aisa ma le tau malulu mai le Arctic le wa fiai le tele o stete o whaleau ngai nai ma le tele o whai ngā malanga mo tusia awala ia onga ma o tapuni a foi le tele o ngā luenga ma onga. Whaelua le mana o mia bawe le sosoani le state of emergency I Kansas ma Missouri, whapea fo isi stete pe o Kentucky, Virginia, Arkansas ma vaenga o New Jersey. O loo whaelua le vai tau I te tau na whaasoro atu ina le leile tau mo le asoa tai au I le tele o ia stete mo le teminei tulanga whale tonu le malosi o le malulu. I sa sa e tūta tonu, wa io ina le Hamas le lisi e tolus fulwhao pāngota Israelu o le a whaasa o loto e fesu ia I mo se marienga o le whire mu I le bawa tunu uia I sa sa e tūta tonu. E le o wha maunia maia le iei o se lisi mai le Hamas wa tu inatu ia Israelu mo ala tau fwoi pāngota o lo o tau fia I Israelu a wata ueli poti me le Reuters I se whaatara noanga ma se suia le Hamas o le a whaalangolango le marienga I whaatatau I pāngota ma le fesuia inga I le ave sea mai o vai ngā awa Israelu mai Gaza
ma le wha mautu lo le tau fia o Vesinga. E le o whaeroina suaforo i runga le risi wa tu watu i le Hamas a o talita di ai le isinga yoinga e so ai i le mata upo. I Ukraine, wa oso whaifafua se e Ukraine ne tu i saute o le tua oi malusia i le whae tua Kursk, whaata se ma le lātou whaamtalanga ua maualava e Lucia le mea e tala whea ngai ma lātou. I whaamatalanga lipotia mai e le CNN, ua tā uai, o le oso whainga mua na whaia i le whae tū lea o le atunu o Lucia, na whaia ia au kuso e Ukraine, ma sa lātou mawai fo isi whaai tū. A wata ua fo i le toa tele o fita ko rea i mātu ua whasiotia i os whainga ia. I le tū sa sae o Ukraine ua lipotia le whaasorona i os whainga Lucia, pai mailo nātou taitai o Vladimir Putin o loo tau pēa lana fita. O Donald Trump sa ia fola e mwhauna ia whaamuta le taua lea i te tono le 2.5 tūra ai le i whae roina mai pe whea. Mai le Pasifika i Vanuatu, ua fua ia le ofisa o le haikomesina o Britania i Port Vila, se vainga tupe siria ma le whasalau i waspuru no awhetala Amerika mo le UNICEF Pacific e fesoso nia i te maiti na awhia le mafui e. Whai mai o le tupe lea e sauni ai a onga ma mea whaatino ai a onga, ma tue whaale le iai no whanga sa whaale angaina i le teimere mafui e au fia i le sauni o le suawai mama ma no whanga mama mo le whaongaina e te maiti. Wa whaeloa e o ngā tasi lea whaatatau ma le fuafuanga le malo Vanuatu, the Earthquake Recovery and Resilience Plan, ma wa whaamua ai a onga au le itoe amtaina kuata whaelea o onga i le stolu o Februari. O le vai asa taruai na whaenoa ai le wa aitau o Vanuatu o lo whaawau peo na whaalo longoina luluunga. Tala muri mai fiti, o le komisi sue lea sa whaatuina e sue ina le whaalavelave na mariwaire i fusu mai fiti o Ubaid Haida, wa lipotia wa tatauna lama whaai u le teimi o na lātou ngā ruenga, ma wa sauno ai le teifono le Radio New Zealand, i le Radio New Zealand o Ed Wainikolo, wa lātou whaatala noa le se fulu fitu i le se fulu iwo tangata, ma lo lātou ngā rurua ma tangata e una ia fusuanga o Freddie Chand. E rua sulima tausango le di fusu wa maniu, na matapongia i le teimi le fusuanga ma ave i le whremai, tau fiai, ia ai mariu ia November na te nei. Whai mari komisi wa fuafua e toi rua vai aso na tuina lo leo le lātou ripoti i le matanga ruenga o tā longa. I le anga i le rumanai wa lapita ia tamafusu e au ona iei ni tūsi pasi e tui nātu e whaamauri ai e le o a fia ni manuanga pato a mawhai lea o na whaatanga e fusu. Talana mai i atunu e mamau ma le Pasifika mo le amatanga fōina nei mai aso manuia ngā ruenga o whenga iai. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. O tau su e saunga luanga fō, sau loa le Bowmaster, o le tau sa inintanga te tala vauto e malalosi. E ia iso to mai le wha ila ino ua mea, a le ai e lea whaina. E mawhai lava o na o ina oe au e whainga luenga. Le le te tongi mai tu la whainga luenga. Wala au loa ne le Bowmaster, i le olua tasi, ono lua tolu tasi ono. Olua tasi, ono lua tolu tasi ono. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampania le City Car fua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tofa le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A matatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Fe so te mai ungia Peter Prenanto le numera all wa tasi o walewalu fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fōmolo ainga i le tau malulu. City Car.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hey! Toi whatalofa ia te oe, ma le nganga fifia, ma le nganga whaaftai atu i ngā ruenga lelei o lo o whiangai mautou. Ia mai so lea ua tūla lata i le nganga ifo o whaiva, ma malu o lea tunu. A o lea fo i ua whaatasi mai ia le ftelenga ia tongsia, P.O. Wilson, ia wai umolo fo i mātali noanga lea, ia whaangape fo ia manganga ifo fo i whaiva. O le ftelenga ia tongsia, ne ripule o le tātou whale tāwale o Mega Cars. Talofa lava, whawhelo i atu, marole soifua manuia, i lau tō whā tongsia.
Ya, langi ma, ya malanga la fi malanga fa tai mo fo le ava no le make a cast for la to salon fa business fa ta lo to le ava tele la ma fa la lo to le ato pa pero so atau bi ele tua. Alo fa tai a matanga fo yo ma bueno nei vai as. Na nei fo yo tai va nei aso. A me se fai lo filimo al tatu atu fa malo fa malo fo la mo bi sa mo fa malo to wa tai fa malo non sai ya fa ta lo patu lo te nga nei ato. Malo fa tai tali wala au foi o le asunga fua e whatu ngata i le ngā e o le la i le tai au ia mala usu le atunu ia leo wawa i atu ai o le la e te malosi ama ma whapena foi o na o lo leo e o olo foi lele ma tali nguringoa e loi o la lava lo malosi a leo te ale lima tongsia Dari leila ma le atawa yo al final lava se me le al final lava wasi mo se pata pa se ma se falava tamai yo ya tina le foi tomingo ai tala fu mal me fa pena ya be al ma fu anga e le al fusu pole fusu ala ye te le loto fusu ai avo me fusu pala ai ala to ali lava sa o le lava sa no awa le fusu ele le ale i lunga fare mai lo le ya ku ya me ala sa u lu ya na mai de sapati nafi eu wa ya sa le tau sanga fo yo e matongo fie laba le sapati le la sa mo le ni tau sanga la to ya yo e matongo fie fo se au to mutai ne fo ia ia ngal wenga la to yo le nita usanga la to ya ya ai di ingala fa to ye ti o le bo la le malo si le aso le ato ya ti na ni pol ni tayo ya fa me foi malo sa mo fa pe so to ni tngat pa to fa pe la bo fionga tayo alunga matongo fie o ngal wenga no fo lo ta tuta pa o la ngale so fu mertanga to la le ato ya al termine ya di ingala fa po ya te le ato le ai bon maros ia malo lava ngā lulue tātou ono sai o ngā luenga lava ua tātou tua iai e le nei fo ia tunu e ngā te ai ia ole ai tau malele o tātou ai ngai Samoa whaarawe lawe o maliu mo le oti o aso whanau ia whapena fo i whai ngā sau whai o lae on le mea ngā kiming i o nio ele me fai fa si fa la me lungo si fa la me le fai la nga motu ali ato sa ole le ya no masangi la tunu masangi fo ia ngata na to ia to si ainga ina wa to si ainga le fai ainga le to si e kare si fai e kare si le masangi le motu ali ato masangi i mali fa la ya me la to ia a tanga kutanga bole lava fa so ia fa lava upu le ato yo ya la foto yo au ma fana wasa li poti au fa fonga fo i mtapo i maile tudo ia nga ba fa taili ato fa taili belo film volo mato no fa au ni tula le aso yo ma fa lengo to tu fa to ba alta fa ta le me ke kan se fa talo fa anga samo ia fa malo fo la mia o fi la ma me ne fa salonga fa pito fa salong fa business le me kan e pantalo pa tu tongsia ile a tele mal fa lo valo fa malo se fu mo fa malo fo lau ye na te fa manatu leo a mater ni tau sanga ya na le na longo tu la be tongsia pe a fa pe fi fa tau si san sa mo ya le ta ko a feli mo salam tala na tu refiu no masinga ne o ai fo you jenny ya ai mo a feli refiu ta to piki up man tu le me le lima salam tala fa tau me a onga sanau yo e na fanga tu siele ni ia matanga ni te sanga sa masinga ato e o lo te o sai ungo o ai fo i o masinga e o tu le las mo o ai fo i o februari ia formalta tu special nei a tom failam so sang tong sia i ta penatu matua ia onga alo ma fa na le ni te sanga fo i le tua ia le la mo fa mama benga mo so so ni mo oi ya kina ni fo oni ngale tu ele tolu to sanga le ya e tangi to ya tong sia tu oi o le si tolu to sanga e ba inga le service signal ta vale pa to ina la ta le stala ina la ta vale mar pa si ina la ta vale bon de fitness au malo sanga le mudu ngale tel da le ikemi tu pe pole le tu langa to sanga ye tolu tu langa ta vale ta to piki apu fo ventures
o le se tatu tu la Hilux on Mississippi Triton o mo foi tanto Holden Colorado ai foi ai telefone to mai on ta pena tanto farta vale que pela no vai ta vale de ai ta sui fo pa Pacific mon tanto loco tanto ya no se lá que me está man com ai space to tanto ta vale tanto family events commercial events eu tanto mini event ele SUV lá SUV lá po ma tanto happy car podcast muito plano tal mo tele no ta vale tanto fa foto au kilani na le piki la telefone bil meton se famis ko mai mobilia tu lai fan male tasia male afa minuto te fai ela tau sanga lunga telefoni nisi tulanga na tu tipi mamla mai pai mo so sanga tungsia fa tu ine fai oi mana tua o tua tungsia e mo lama fa so tungsia tu e meta finance pa mamla me tulanga uma ina ia au lama ni fa numi ai solo ni me ina io te mi senila con calate we si la tio e mamla me uma e su mai mentala mai au fa ta la samo ile lu se lau ke mi discribe ni papa tu lu se lau ke mi discribe pe va ama per tato le nai ole o iva lua fitu lima balu ta silua o iva lua fitu lima balu ta silua al telefoni te mai ala o nga fa toma tungsia ole ol watasi pa pituono lima fatasi ol watasi pa pituono lima vados nanu e tele fa so sanga samo e fa maniere tu e fa lima le tawa alo ya wara to tu no tatua tu ate nei pato papa so fuale ya tawa fa so fuia fa aftai mol tali poti fe lo ila so tao mduia le nga of nga ifo faiva o la u fionga le pule ile dei ya so ngfua fa aftai lava fa so fuia ya so fu mai man bia ya le na talendo anga le na male a fionga le pule o le tato fale ta vale le omega cars o le amatanga o mea le umba o le neiva yaso ai so ta vale il nai le lua se lau Cavendish Drive i manukau po papa toi foi ale o le na vala au le telefoni fe avea i le di pule o lua tasi fa fituono lima fantasi po le ofisa fo i le lua fitu lima valu tasi lua toe fa funga mailo tatu wainga i le tai atu o to malu mataulangi e le ngafa tauli baina e le atau sevea ai o le fasilsilanga tau o le nā lea o te natu ina tu le amatanga o le tātou porkalame maina mua lokia mea le ainga le kai ari whir kako porkalame i le tai o le awhiwhi nei mo mamalu i suli ma whioi o le swafa le atau le tau wā sa meli i lo tātou maota i le tongo i le puiai i le ainga le tai ma le whare manono ea o lo whaasao ai i a le whionga i a le a taua malia sa meli o le whamoe o le tātou ainga o le aso luas fumba le lima o le masina le nei a lata le whai unga o le masina o Januari pa ula le aso luas fumba le lima le nā i le aso to nai le aso to nai le nā o le awhiloa i eilo tātou ainga ia ma le tātou whono te talo e pei o na masini ai i tausanga te tas tu i nātu i le tua o le tāpenanga a le ainga i le tai i le swafa le a taua le taua ma le swafa tano ai ia awa atina e mo fuafuanga aluaru mamao lo tātou ainga ia tunu i fafo ma i lato lo alala ma papa au i tonu le tātou ainga i le whale manono ia o le whamoe ina ia whaamalu a au alofa le tua i ngā ruenga ma le sāwalinga ina ia folau i langi maa le tātou ainga atoa i ana fuafuanga ma me whai anga i atu e atina e ai i alo tātou ainga le lumanai ia o le saonga o lo whaatino le teimi le nei, lua se lau tā la mo le lei ataua, le taua, tasi se lau tā la mo le swafa tanuai. O whea lava lao le lalulangi. O no pia i ai i lo tātou ainga, o suli mo whioi o le swafa lei ataua. Ia le nā, o lo i ai le Facebook page ma le tātou committee whaafoe, tanga i ane i ai lungo api o fōringa, va ai la ia le po ai le committee e lafo ia le lua se lauta la le ataua ma le se lauta la o le swafa tanoi patino lava ia le tato filo inga lea
i suli mawhioi o lei a tau o le tau wā sa medi. Ia, pe o le iei suli o mamele, ia ma loseta, suli fo'i o sina, ia, lo tātou ainga i fasto taima, fasto uta, ia, ma le tō tele, o lo whaafonga mai nisi, i tutuila ma manua. Ia, vai la ia lea le fuafuanga le nao tātou ainga, ma as fuafuanga le lei. O le taimi lava le nei o le tausanga. Ia, e whaatino ai ia sauni ngā lotu, po o whai ngā lotu, o osi ngā taulanga a ainga, e kalesia, whaalaputonga, ia whapena fo i le mālo sa mo lava i o le vai asta talo ma ana pongi. Ia, tu ina tuai fo i le tua tātou tama whanau o lo o ina. Mai ia onga laiti se i o oi, ia onga tūlanga lua, o e olo alala ma papa au i fafo, ia ma o tauina fo i mga lulua i atunu ma mau, ia o le tātou fono tatalo le nā le tātou ainga. Tu ina tuai mea uma i luma o le atua. Awane i ngalo i ate oi, nā ono auto e wha manatu, o ele o le ainga le tai wa uoma o na tō ai, ia le whanonga o le tamai tai o nā whanua, ai sunu i ai le ala fale. Ia, o le tala le lei le nā, i whale uma utuangiangi ma lua timu. Tātou malai ma le maota i le tōngō, ia, tātou te surufai ma tātou tuli mata i ai. Ia, awa oisi fuafuanga le nā mo le tātou ai, ngā luenga mātinai. Tauna iai, pe lua ni tātou ta vale. Awa o le ta vale a, o le a. O le va, ia. Ia ma toi whai whale leia tātou tane vai, whatasi ai ma le tātou wafu le nai, tawhane o le maota i le tongo, o mea le lei uma mea nā. Tanga i ane me silsila, to o po o whea lava lau le tafalo ke lope. Ia mai lātou uma lea na whai whatasi, uma nofo ia le vātu nei. Ia, tanga i me silsila i lunga le tātou Facebook, le tātou ainga. Ia, mawa aipo oi nisi o le komiti le nā, ua whasoa mai Samoa, e lafo i ai ia lau maa au. Lua se lau tāla le ataua, se lau tāla ia le tanuai. O lo seinia ne fautuanga ma le whaasisilanga le nā, e le sao lo tātu ainga, o lo ia i nei, ia le fionga, ia po le sunga le ataua le taua, le tina matua ia Maria. Watalo fatu fonti vesi, whapea fo ia loa i pou o malo, ia ma siutou ainga, i manukau, lo fo ia so tātou te le wheiroai, ia ai whamanui atu le tausanga fau mo le kilisi mas tuai. E lau fionga fonti, ia po le uta fo, ia ma le tinao le tātou ainga, ia me se fo i le whanau ma le ainga atoa. Ia fo i fuafuanga whafua loa pēr le soifua au auna ma le soifua tautua i lo tātou ainga, i nei ia whapena fo i o tātou ainga o tūm salalau. I eri lau whanua me ele o le tātou atunu pele i Samoa. Ona o mai leo la o ia whatalofu mua bua lawa i le tina ia pepe ma lepe ai. Lea ua maualon sitseni ma lo nofo ma lala i Honolulu. Ia, congratulations. Ioi, o tau tina mta mama tutua. E au baba i atu. Ia, ua lata i le 5 le ono. E ta mam tina ma tutua ua maua lato mea. Meo sitseni New Zealand. Sitseni New Zealand. Ia, o tangata Samoa leana tātou fina wai nei. Ia, malu i fo i le tātou sāvelinga, o le sailinga, o le ami o tonu. Ia, ma le sainga malo. Lea na tau la mua le tāwhatolu e peo nei ei i alvasenga. Le mawhatanga whawhengainga ma whai whiau. Ia, so o whaatasi a Samoa. Whapeo fo i le tae au whaiva. Ia, po le Pacific Leaders Forum. Ia, ai mai se fo i ia le tātou whono whautua mamalu a Samoa. E pei o nei ai. Ia lea whaamrianga o a vea lava. O se mea lofa o kirismas. Pata lofa atu le tina Mrs. Fuimono Tupua. Ia, male tamaitai o Tāwhaonga.
ia ma le whaamalo fo ina ua mawhai o na maua. Lawe maua pepa o le sitiseni o le tina, taunga tā, tautonga, taunga tā, tonga fitinga, ma le vainga o fo mai le nei atunu. Ia ai o le mea lofa le nā. Ia te sao loto ai. Ai whaloko ai mai ue fia vai fo mai, alu fo mai. Ai vela ko fo ke fia ka o koi mai mo se pos ga, mo ia inga, ai leo oi fo mai ma agetu. Ia, al tina ia pepe malepe ai malona au ainga. E Honolulu, Hawaii. We say Merry Christmas to you, Pepe, yeah, and Happy New Year. Yeah, te oe malo tau ainga, yeah, mawhaftai le tua. Yeah, o le nā umau le nā wha mrianga Christmas ki le rola po a whea te malanga mai ai. Ai longo mai, o rea lea so te malanga mai ai. Yeah, e tātou whenua ai mawhai se i puti, yeah, ma tātou talanoa fōi i mea o le a tutupu mai le nei tau sanga. Le mwhain whangaloina, se o mātou tamā, le whionga a masoe tauli Josefa, ya, whaalonga, ko i ki le Lil TV for tino ma Erolini, ya ia mātamatai, i le to ina ma whaalonga longa mai, ta alofa masoe, alo le soifua manuia ia te oe le to ina, ya, tamā fo i vai atu, ya, o ma malu mau taulangi, ya, pa moe alo le leinga kausi oe, ele au tamai taile na. Ele o lo moero ai so sola lola ku mai ka inga. No mai leo o la utala noa. Oi, ile tātou ainga, ile tai, suafa le a tau o le tau wā, ma le suafa tanoai. O la u telefoni lea, wala au mai ai. Ia, ma watu nisi wha amtalanga e winga i wha moe lea ma le lotu. Tālu sanga, o si ngā taulanga a le tātou a inga. I le aso luas fulma le lima le masina le nei. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Tā ua tele le tātou o siosi o le tātou a inga. Ia, pia fōi o mafutanga le lei, ia maati na e alu i luma o le tātou. Ia mana tua fwoi o tātou i tai, e whalangolango i waa. E rea ngāle kako aku, kako whaasisila i waa. O po ka avale a isi a inga. Ai le se tātou waa, ma le whaia wha le se tātou wafu. Tā ua le nāole, tale no atu ma wha malusi au i a te oe. E oi a e na au sange ia le tātou motu. Ai, o le alawa tātou te toa tele, ia tunu i whafo, ma a whai i tātou te tūwhatas, e mālolosi, ma te tele ni mea, i whai ona tātou whaia i taile tātou ainga ma le tātou nuu, ma le i tū mālo atoa. Awa, tā ua tele le suawai, na u silasila o māneia a tātou tane vai te tele nā ua tau nuu. Ia e mana o mia isi a tātou tani vai, ma isi me whai, mō le lumana. E mai ere se vai o skako waa. Le telefoni na le atou se ve te walau mai ai, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Na o mai lea o la utala noa, i le tusi lea, na wha matu mai o le saunoanga lea tustusia le fionga le tamaitai pa le mia. Ole Malo Samoa, the Honourable Prime Minister, Madam Prime Minister, Mary Dr. Naomi Mataafa, whaasalonga mani te tai o le malo e winga, e le tau fia, ia ma le mōlia ina o le fionga le minsta e le sunga lauli a le mali atoa polota i vau a siata fosi le uatea Schmidt. E tā ua tele, le tala noa pēr il mata upu le nei. Le anga, e le ai lava se isi tangata e au mai ai i o le tūlanga o le manino. A o whea fo i o lolo i ai le tā ufi o le malo. Maana fuafuanga alualu mamau. Anu sā fo i talo whai le nei tama. E tuli au pū pēr e tangata. Ona o le loto tele,
ma le malosi o le loto ma le fatu o le sunga la uli al mali to ai e langona ai le alofa i le uso io fatu le uso e mea o lo whaia tangata ina ia to i lalo ai ia matoso ai lava ma whaatata i le ala fa mai le whaasa le launga le te tai o le malo le fionga le tamai tai pare mia winga le mata upu le la uli o le so le aso tolu o Januari lua felu sulima e mo lia lo ia ai le fionga ia la uli le uatea polo te vao Fosi Schmidt e mata upu na mua i anginga i whaasa le launga ale alii o Sam tu ale alii o Sam le au e winga e le maliu wai o se taule le a onga lea ele i mawhai o na maua i ai se whaai unga ele o se mata upu whaatau waa i le malo le molia o se minstao le kapeneta ma e ai o na afianga mo le malo e ui ele o se molianga tau i le tofinga peitai o le ale avea tofi e tūlanga ese ai le whaatinonga, ma le whaanga solonga o le tūla whono, ini soli ngā tūla whono. I le nei lava mata upu, wa mai a fhoi, mōlianga o se isi whaipule. Leo leo, e to alua, o se tamai tai tu stala ma se tasi fhoi ali. Wa whaalia fhoi, ele matanga luenga, o leo leo. O loo wha solo pea, le tāpena ina o mōrianga, mō isi fo i tangata, e le nei lava mataupu. Winga ko kiri, e plenty a meni. O le whanga solongo le nei mataupu le wha msinonga, ua tatau matala whengai, of course. Tatau matala whea ngai, matatau matala whea ngai, ona au mai ni leo leo mai fafo. Ia. Eo mai su el mata upu leo. O ina e wha mauni ai, pe le wha mauni ai, fo ini mōrianga o ilato uma ua a fia. O le wha msinonga, o le malu lea wha le tūla whono, e awa noa mō soos tangata Samoa, e sa ili i ai le ami o tonu. Le ala le ami o tonu o le mele. E le eisisi e manatu whaatauanga vale. I le to mai, mane marama lama o tātou leo leo, e whaatino i o lātou tiute. Peitai, ua le mawhai o na lātou whaamau nia se moni mau e tasi. Ua lātou whaapea mai ai, e le lava moni mau. Ngal fisina tule mai. Na whaafifea. O na sue e leo mata upu. Mani mafu anga ua whaapea mai ai. Ua le lava ma ua le whaatua ina ni moli mau o maua. O le mau wha le tūla whono e tau ave lava le abi o tonu. O le tangata vanga nai ua wha maonia lana soli tūla whono. It has always been the case of everyone is innocent until proven guilty in the court of law. O le whainga mālo o le whaatutua i le atua Samoa ua tas, po o le fast. Na whaatula i mai malana anava tau, e tau ave o le pule wha le tula whono, ma o le whai unga fo ia le whaamsinonga, e wha mauni ai le tautonga, le wha tautonga o sui o le palemene, i le whale ie, na mawhai ei loa, ona te tala le toa, o le ulu whale o le malo fō. Ia, tātou loa leil mena tūla i mele nawa i tam. Ia. Sa moai, ia mau pēr le tō vai, ma la lafo i le atua, le tātou fō launga i le amatanga o le nei tau sanga. Awa o ia na te whaatonu ala, ma la viai i to tu ngā, ia malu i tau e alia e mai i le tātou fō launga.
What do you think of that? What do you think of the letter? Male saunoanga male finangalo fo i le. O le alu talitudunga. O lava ia le ngaruenga na whaatino e leo. I le su ina o le mata upule nei. Wale o mantali alo ia mai ia le fionga i le Minstown leo. O le tala, e le whamaunia, o wa fo ina i toi longo i natu o ia e tusa ma le nei mata upu e winga i le lau manu ia so o le ingoa, o le whaipule o whale ato le tolu, le anga e te le lo laso tanga le Minstown, ma le a fionga le li whaipule o whale ato le tolu. O te tonu lava. O lo iai lava le manunga ma le whaai tete. Ia tātou whaasalaunga ma tūlanga ma ale o le mata upule nei. Ona sa iai le tō whae le malo i le amatanga. O le a au mai ni leo mai fafo la tu te sailia le Hamilton. And I think so too. O se mea et tau. To get to the bottom line of this case, Honorable Prime Minister, we need your call. And the call is to find the truth. And finally, the truth will set us free and the country in peace. Bring those forensic investigators. Bring those fresh pair of eyes to look into this matter. Madam Prime Minister, it is important. You have the call. You make the call and everything will be in place. Whailau whaiunga. Be manatu ele umio na pisa o tangata le nei mata upu. Pau a leo le me file muai. A vatu tama papai. Tama ata mamai ma popoto. Ile whaatino ina o su enga wha scientist. Whaanga ai le technology po le technology nei o na po. Masini ma whai ona vavane mai ai, ma pue mai, leo tangata, o numera o tangata, o ingo o tangata, o le no fuanga sa iai tangata, I le teimi na tupu en whalawala. I have a fair idea. The Department of Police are already aware of who is allegedly being a suspect or being suspected of this all along. Yalan me tau fiei ngutu o tangata, ma upu o tangata, ma le pisa o tangata, ma le talano ina pea e tangata, le neima ta upu e o lava le au whasalau, whai le mea sao. Tau o fionga le tamai tai pāre mia, ta tala maia, le tō wha au mai tangata. Ale whalau o whai au tō, le lui tau lea. O taltonu e ei le musua, ma ei foi le popo lenga, ma le masara longa, e uina wha mao nia, le tangata lea, na laumanu ia lava. Allegedly right from the start, his name popped up, surfaced over and over and over again. And when you look at the recommendation that was done by that unofficial investigation by Leo Lavea Fatau Malama, what are the recommendations in that? Recommendations na tau na mulmutai e loa pe a whai. Na talia ma le nganga whaaftai, le ngā ruenga sa whai.
suʻesuʻega faapitoa. Independent investigation, although o le finau nei le taimi lenei, lea la ua saunoa Philip Morgan, he is anticipating to attend to present the case as a defense lawyer to defend the right of a policeman as stated in the Police Service Act, that he did not need an authorization from the commissioner or any other higher ranking authority, because it's already been invested in him, and vested in him is the authorization to carry out that investigation if there is allegations and suspicions about this case. Mana ia le fai mananu atu. Awa a lele mai se su o lele atu fo ima sa su se taimi. Counter somebody also fafia poto mai ma fape mai o le o te tau fa leanga. Wai manino lele ima malama I upu yo tau tala atu ai. Allegedly, nobody is accusing anybody. Is e senga na upu le talo atu ai. Mamlama le tu la fono. There's a difference between a direct accusation because somebody is surely has pointed a finger and condemned. I am not saying that. I'm not accusing anybody or defaming anybody. I'm just saying allegedly. Yeah. Talo fai. Lea la ua popole nei te ngata. I le lipoti lea o le a toi whao ngā nei e Mr. Philip Morgan. For sure. He's going to use that report as a baseline of defense of the human rights as a police officer, a high-ranking police officer. Li'o. La vea whātau malama a wapa. Tai mana ia. Nanga lena tala noa mai nei ia. Ia le tō whā li'o. Po le ftelenga fo I le li'o le tū. I le siria le valus fulu mori mau a leo leo. Mori mau ia wha Samoa. E te tau na li liu I le ngangana Peretani. A whai fo I aini mori mau Peretani e te tau na li liu I le ngangana wha Samoa. Ngangana uma e lua ina ia malama I the crown or those judges that will be presiding over this particular case. It's a case that carries high public interest. Very high public interest, because we are all sitting back. Tātou no nofo, ma wha langolango wha pem wha lue mamata mata po oile la hands behind. O ai lea ole a hands behind. Leo te wawa ia tunei. I mōrianga ia na whaasino, whaasanga, e le sunga lauri al mani atoa. Se fulu. E ono whaasanga I le whauwhaunga, conspiracy to arrest somebody or defame somebody. Ia, male whaasanga I le mataupu, le bribery. Ia ma tua inga whapea ua tatongi tupe e seisi ali I leo leo. Ina ia whaatino le mataupu leo. Rale tala la uri leise whauwhanga ai mama o ia manei mea. A watu le nei keisa a walewa na a watu le keisa la uri ma le wharitua I awa ele. A le se me ua whaila ina. Wala la vevea isi to orua ia.
Io. Ole mataupu lea ele tongi tupe ele sunga ya Andrew oni lo ia se to olua o le tangata i ngā sapani ma le tangata i ngo ya Tony Tevanga. Allegedly o ingoa ia lena mai ilunga. Le lau ta watu leisi vai ngata ua lava lea. Mo le sila fia ele sunga i lauri wa lea na tala noa e winga i meo screenshots na mai ilunga o le lunga screen. O le page lava a mori o Andrew Mowat na ia tango a ia whaasino mai na tilo ia i le pō. O le page lava se li i le nāna mua sau ma apia mai ai lana tala i tupe ia. Ma pei show mai ai fo lele o ia ta alo i tupe. Ma mea na alu i tupe. Nana sau ai lunga o lana lava page ai tei. Na te leilo was screenshot te tangata. Ma tau fiofi la ia leo kilipina. So nobody else pointed out a defamation. He brought up on the screen his own page and his own captions and words. I remember well. Yeah, there were beside. Nei. Tātou wō le malolonga, tātou fo i mai tātou tala noa i le walo anga lea o sau. E iai leisi wha ma i matautia o whaita wafe, maafe tangata saina. Au ia saina le tupu mai, man tua wha le COVID. Na oso mai i le wha i tū le Southern China o Hunan. A Hunan nā lena mai fo i wale le fo i lena tau o mai e. E tā whawhao i sa mō saina ma. Ka e ele ma mai mangisi wha ma i pipisi soloi. And that warning is breaking news of a new disease. Ole fo e tupu mai saina. Fa mai o le virus e whaingoi no le e pe o le pneumonia. But that new disease or virus in China has hospitalized thousands and thousands of people. Sa leia ma le te mile no so mai le me le luafis fu mari o le COVID 2019. As i tātou fo mai le malolonga ma tātou telefo i vai whanua. Ia, o na tātou tala noa lolea. E le tā ua o le lapata ia o tātou tangata. A lea ele o tala noa mai saina. Pe sa o le mea lea o tupu ia lātou. A le fo o tau nā nālava. Tai pe o le teimi na matua i ma losi ai le osa wha inga. Mo le teimu mua. O le wha mai po le vairusi o le COVID-19. We'll come back after this break. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Pokalame leimo o e talo falava. Fata wina salamo iwa sumatasi mo o ele ne yaso. O le nofo le me lilo iai le silisili ese. E mau o ia le paolo o le e ona le malosi umalava. O te whapea atu ia iova. O lo malu o ia. Malu olo o lo watua o te whaatua tua i a te ia. Wa o ia na te lawe ina oe le mai lei. A le whai manu. Ma le wha mai e oti ai. E ufi fo o ia i a te oi ona apa au. E te sulu whai fo i lalo ona apa au e whai alo na wha maoni. Mautali pupuni. Ma mea pupuni e pui nai oe. E te le matau le mea matau tia le pō. Ma le ufana. E lele le au. O le wha mai e whelua i le pongi sa. Ma le mala e whano ai le au tea. E pa uisa to afe i o tafa. Ma le manoi lo i tūtau matau. Ai le tai ane i a te oe. Nā ona wa ai ai o mata. E te ilo atu foi o e a mio leanga. A wā o oe o vai. O lo malu oe. Na e whaia le sirisiri ese. Ma mea e te nofo ai. E le o ia te oe se meleanga.
E le taitane fo i se mala i lau fale ie. A wae polo i atu, ia i ana angelu i ate oe, e tausi i ate oe yo wala uma. La tau te ave i ate oe o la tau lima ne itu ia, lo vai se maa. E te solia le leona ma le asiki, e te solia lava le leona ta anoa, o le ta nimo. O na ua no mai o ia i ate au. Le melea o te faa lo inai o ia. O te faa ma malu i ate ia. O na ua iloa e ia lo ingoa. E bala au mai o ia i ate au. O na ou talia tuai lea i ate ia. O au o te i ate ia ele pupo ngā. O te lawe ina o ia ma ou fa atupu ina lona mamalu. O le o langa fa afua loa. E malie ai o ia i ate au. O te faa li atu fo i ate ia. La o faa o la tanga. A vea Yehova mau malutanga le na yaso. Talia Yesu a vea mau faa o la mamana tua. Ele lei moe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Okay. Dr. Rome. Chip down. Alright. Omana onga, mafafanga, fateyo lila atomelona pula, beyo na momo, ya sinalana tuna. Etate mushu, ni momo lulu, ni niuni pulu, o ata uku, se ifanya, o somanatu. O te fia mana oila fatu, te avalava, e te amana ya si ya utasia me fa pele pele, te a e marie ia, avea uma pele, te fia mana oila fatu. O tapena o me uma e ama tu o la fai unga te tala mai ya o ma fa fa unga o te avati ya o dio le fale dio le pusa dio le tabale acha sina vale mea ile aisha mane. O te fia mana oila fatu, te avalava, e te amana ya si ya utasia me fa pele pele, te a e marie ia, avea uma pele, te fia mana oila fatu. E ai fo is me keleo fia bak mo oi ia e fia i bem fa ku mau pelo no koi o fai me mali e fa a ai oi o que pes fo se fa mo ai oi a sia que la telefone po e carta la no ispoe yo e alang e loi kai au e lingi le es mamboy. Alright. O te fia mana oila fatu,
ue Samoa wai la le le vasa la le oe inu o le vasa. Hello? Mom!
Update, a 37-year-old man accused of murdering a young child and bringing their body to Manukau Police Station has been granted name suppression. The man's appeared in the Manukau District Court today on murder charges. A homicide investigation's continuing after he arrived at the station overnight and spoke to police staff, leading to the discovery of the deceased child in the vehicle. Cook Strait ferry passengers can expect big waves and strong winds for the rest of the week as wintry conditions continue. A low pressure system has been bringing the colder, wet weather across the country. Ferry sailings have again been disrupted by large swells and strong winds today. Met Service meteorologist Matabilo Magabutane says there'll be brief respite tomorrow. Heading into tomorrow, we are expecting those to ease for a time, but then they do pick up again later in the day. A heavy rain watch is in place for Hawke's Bay until tomorrow morning. A win for the Kiwis in Hollywood, with actress Anna Sawai winning her first ever Golden Globe. Big names are in attendance at the 82nd annual ceremony, including Timothée Chalamet, Zendaya, Denzel Washington and Kate Winslet. Television series Shogun has cleaned up with 3 leads winning Best Actor awards and it winning Best Drama Series. Wellington-born Sawai won the Best Performance by a female actor in a drama television series for her role in the show. Thank you to our incredible writers. Without a good script, it's impossible to give a performance to our full potential. Thank you, everyone else. I'm going to thank you later. Auckland Council has turned down a financial settlement offer from e-scooter company Beam Mobility. The company's licence was cancelled by the council in August after allegations the firm was allowing more scooters on Auckland streets beyond its operating limit of 1,200. Wellington City Council also followed suit. Australian media alleged Beam defrauded New Zealand and Australian councils out of millions of dollars by operating the Phantom scooters. Auckland Council says it did not accept a confidential settlement offer from Beam, but couldn't share any more details. That's news. I'm Adam Cooper. In sports, Roberto Carbaez Baena is through to the second round of the Men's ASB Tennis Classic after a hard-fought win over lucky loser from qualifying Daniel Altmaier in Auckland. The Spaniard claimed a 6-3, 3-6, 7-5 win over his German opponent at Stanley Street to set up a second-round clash with 4th seed Francisco Cirandulo. Earlier, 7th seed Nuno Borges battles back from a set down to win his first-round clash over Luciano Darderi.
The Detroit Lions have closed the NFL regular season with a 31-9 win over the Minnesota Vikings to clinch top seed in the NFC for the playoffs. Both teams entered the game with a mirror 14-win, 2-loss record, but the Lions proved too good. Detroit get a week off as top seed, while the Vikings will face the LA Rams in next weekend's wildcard round. And that's sport. Talo fa Samoa. Wa ule ne yokas futialu. Awal suya ngila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vivela a. Talo fa lava roa. Wa te tala na neile wa unanga e veni. Mo fa tangwai au kilani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive. Ile Auckland Airport Shopping Centre. Tala fa tapatonu lava le warehouse ma countdown. Lau fale ufula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa fa pea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A fea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whaafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Toi whatalo whatu ma le nganga whalualo i le whaafonga tāpua ia mai sa whaio le sila mai moa le tunu mai tawhai fio le lalurangi i le au unanga le nganga i fo whaiva ma le atou sa vea i le nei fo i asonga fua a matanga o le masino mua o le lua afe lua se furu ma le lima o te wha moe ia olo o manuia le a matanga fo i o le nei vai aso i le arausu i na ua ngā ngae i a whaiva i le tai au ia le fo ua tātou ua o mai o le ua ono minute o te ai lei tū lai ono lei tū la ma le vaenga muni o le tātou pole kalame o le mai o whaiva o tō whaiva sa ngā pātia e fo i le lua whenua sifuru ma le whā ia le nā ua mau atu ia ai o tātou se e mai ia i le amatalia o ngā ruenga fo i mātina e fuafuanga alualu mamau o le nei tau sanga fau lua whenua sifuru ma le lima o le mea vave ale mei o le vai o le wati ia ma le oso ai o le la to ngoto atu ia ma le aso o le vai aso ia tātou on sai ma fa ma losi la to o lo malo lo pe i le teimi le nei ia so malo lo ia ia o ise me kanga ise me koko i lau kanga na le na vai atu ina ia fatu langa le lei lau paketi e na ua maua lau holiday pay fo le pe fava yaso pe lima pe ono fo i vai yaso a la tango to le tanga o la vai kangi mai lava ngai kai lua ka la maseng ta ua tele le tatu ya ni si fo o taimi tatu te fili ai there are two new the words are not new to all of us needs and luxuries o le mana onga e te tau na whaatino. Needs. Ma le luxury. O le mea me whai ana e, o le oloa fo e me whai ana e o la. E le maua. E le o se mea fo, le detrimental and compulsory or a mandatory that needed. E tauna. O le taula le upona o le need. O le no winga. Mea ai. Tauna lava mea ai, ma le whaasoa, le pantry, le pusa aisa, ma tulanga pena. Ia, o le au ula, ma le au ingpia, mana. Ia, e te sacrifice isi mea. E whakau mea ka miki. Ta tau mea tu le pusa aisa, ala nafo, e sacrifice tu isi mea na ai, to tongi pili, tauna tongi pili o le mori, ma le vai, ma isi ma mea whapena, e maise le mo kesi. Ia, ma lau rent. Ki o saure parangi ki o i wafu. Ai ale pe o lau ka wale
A pēlau ta wale lunga o le ala tele, wa tasi le natu la fono o le o marmalama i o tātou. A pēlau ta wale lunga o le au wala, ona o se mechanical failure, po le pā o le pā au po le alama. Ia, e le a whaina e mou le fisosoani. Ai a pēlau ta wale ona o leo spensini. E wha sala oe. Fasala o ke ngof e ukulo mangava malo nguku ai le uku o le pensing your kavati yeah le na because they become hazards on the road ya ma ve ma me lamati ai fo le so fu tanga te lungo le ale tele no mai le o talando le mata upule the breaking news warning in mata upule le fa mai le o mai I o le ngol fa mai o le HMPV mai tau I fo le ngol o le fa mai o le HMPV yo ele au mai a topo le a ia le fo I le ngoa a to le mena na tau mai o le HMPV se o ko se aki pe o se update o le mena a le fa mai la le fo I tupu ile le tunu o saina ele ma mai mahunan Lea na oso mai ele fa mai le nei o le COVID. Ile lua fis fu maleva. So, nofo mai mafo fau. Ia, I lapta inga ia au mai nei. Fa mai o le fa mai. O le kale vivingi la oso o ia kako. O le fa mai lea. Taipei o le vai lusi fo lea o le ammonia. Alu ia le mea le suavai I le o mama. Ma po loka ila ia le o le manawa. Ia ma oso mai ai ma symptoms fo le po o vaenga o a unga o le fulu. O le whana me lave lewa tūlai mai. Pei o le fulu. Just like the outbreak of COVID I Hunan. O ta maiti ma tangata mātua. Tangata o lena mai le New Singapore. Tangata, you're the most vulnerable people that could actually be affected or infected by this ammonia-like symptoms or virus. Tātou nufonofo mama tātou. E a maka le whakarikale, ia ngā makaroni mea ngā kau poloka le māngava. Ti ngā le whatawhata. But the problem is, China is not sharing the information. China is silent and not sharing the information. Le me vole na tupu ina o so mo le fa mai le COVID lu afis fu mariba. Ia tai fa pena ona a unga fo le o le tale o le mafatua o le malingi o roi mata fo ti nga o mata po loka le isu male manava e ke umaya na. So the warning is from the WHO or World Health Organization. Leo lo tama whai nei e o ni o latu fo mai mani tangata scientisti atama mai I saina. Ai mo muso saina. De vai lei. E amata bai o a le mo muso e atu ia ni fo mai I le wharapu putonga e wa ai o le soifua maloloina o le lalolangi atoa. WHO, World Health Organization. Ia tātou whātali talila, po le ale teimi e tau nuu mai ai. Ia le whamai lea I te tono lea tunu. O lono winga, wa levana te tau ta pena ia New Zealand, Australia, mai I suenga. Ma le waai ia tātou border security. Border security, ele ngata in the fight test. Oi la tau nei pe o mai ma le wha mai le I New Zealand nei. Ia ma o tātou tangata e whe malanga I mawhitaloloa I le vāo atunu unei e lua from New Zealand to China. O le palavlavele na ia la wo ia fo mai ma scientisti a le WHO ina ia lātou mautinoa. Po le atonu lava ia le whamai lea. Ai pe ma whailo foi on fausia to create, an antibiotic. Ia po se
se tui fo i po se vaila au e mwhai ona te e atu ai. Pe a whai ai o so mai le whamai lea. Mana tua no so fo i le COVID-19 furuiwa. O le umi la tō i ona whaatalitali. Po atu ai ngā test e whai. A o a fo i tu ai ngā vaila au. E te tau ona QI. Ia ma fo i ai ia. Ai whaari mai la hata i le po na po le World News. Fale mai vaenga se ese o le pito nuu lea. Matua i tu tumu atua. E whaatatitia i stangata i lunga o nufoa ma mea fo le wa ule ni moenga. Wa wha ngale hallway fo le. E whaata o oto ai. A o le tu pau o tamaiti la iti. Ia matangata matua i manatua la o tamaiti la iti. Their immune system is just developing. But with the older generation, the immunity has already passed its and it's outdated. Wa vai fo I meu white blood cells so soni e tali atu I meu vai lusi e urufia ai I le tino mamau ai tatou I lea whamai ma lea to inga whamai. So first, China is not talking. They're not saying anything about this. Lua, they don't have the knowledge to create one. O se tui, po se vaila au, po ni whala au. Awaile whaingofie, it takes time to create an antivirus or a vaccine or a pill or medicine. E tali e tuai ma te atu ia I le whamai lea. O le whaala vena o saita. E whai mea lilo fo lele. O na tau whiwhia I la I lea. Ai te tau o na whaalawi loa I tangata lalangi. Ma tangata ata mamai. Ai ala pēr ki ua lenda kui sa mo si singa ma wakoi. O lele ua koko e ma whi e pe o ngi moa le tunu o ina ua. O so fo le whaamai lele o le kale vivingi. Ala mafu angala ngā leo ki whakoi. O le kale vivingi le moa. Ko ki o fua loke fua koke le moa la kou ia male. Nā, ma so ai wha moa le moa mane moa I o kou le mea ngā le kale vivingi. O mai leo lau tala noa I le mata upu tā ua lava le nei lea la ua whai iai ia le fuafuanga mane ngā ruenga o lau whaatino tālo whai iai la tau. Finally, ladies and gentlemen, and my people of Samoa, and those who used to complain about the sinking manana wanui in Safata, tā ua ia. O whiwhia lawa ina o whaalonga atu I talo le ngā ruenga. A matabai I le aso tō na ina sa ima vai atu nei o tau nu atu la nisi I a whapena fo I meo hydraulics te tele mo meo lifi. Ia, ma ua amata o na pamu I whaforo le se lau wafe lita o le swa uu. Mai le waa lea na mangotu I ngā tai I tawhitoala ia ma le ngā tai whale o sātu ni mafono ma le atu sa whata. Whawhitai I le tua, whawhitai I le Minster, whawhitai I le Cold Guard, Coast Guard a Amerika. Nio e whapena fo I ma Australia, ma New Zealand, leo wala tau ngā lurue. O le a pamu mai whafo tau nuu fo I tane te le mwhai o na utu I le swau o lea. Ia, ma ngā usatala fia le nā. Mō tātou tangata I le atu sa whata, ma Samoa atoa. Whapena fo I le Pasifika awai le whapea. E ngoto le waa I o na ngata I la ia leo le tawhi o le au fo I lele ma le au. Ai mai se fo I o le suasami. Ia, e tamilumilo lava I le au ma te tawhi. A ngā I isi e tunu, te tawhi I le ngata I whale, te tawhi I tu atu o a au. Stala fia le nā, tau na tātou patipati ai fo I le anga le leio le atua, ua vave mai I a company nei. Ia, ma ua lātou whātinoina, ia e togi a New Zealand. To tongi I le company o le Defence Force, the Ministry of Defence a New Zealand. Ia, sa whata ma o tātou tangata Samoa. I le nā
Pitonu u ato ma le rai tu malo. Ia whaafta ia tu le minsta ia olo. Apena fo i le fionga ia fui. Simanu. Ia ma le nātou matangaruenga. Matangaruenga o leo, matangaruenga o le ngātou i whale, matangaruenga o le saunga le mū, o le fisa. Ia e moisi lava, tangata ata mamai whaapitoa o lātou wanga waa. Mai New Zealand, ma Australia, ma Amerika, lea ua whasosoani e whaatino le ngāruenga. Ia, on sa ila ia, ele o toe mamau se teimi ia ona toe, o mai foi leo se whaatununga, mai le mata ngāruenga o le saunga le mū, ia whape foi ngāruenga te tele, a le malo, ia, ua te tala i lola ia lea o le saa. Walanga o lai tau fio lava tangata, o leo whaango ngota, o leo whaiwhaiva, o le au tā whawhau, ia ma le au kakaa solo i ngai i le ngata i whale. Ia ole i toe a whea, pe uia, pe nwhanu tanga, po alawa isi ngai o inga. E whai i le ngata i whale o tā whitoala, ia whapefo ia le atu sa whata. Great news, so at least we can see the work has started. Nai tangata no atu, o le tātou te tāwha whaubai, vai aso whiwhi o Kirismasi, ma aso malo lo le tausanga whau. Ia alai maa ulu nai tangata. Ne eise lātou malo longa. Ia, ona o le tāua o le taimi. Time is the essence in terms of the wreckage and pumping out of the 100,000 liters of oil from the Manawanui that has been sunk out in the coast of Safata waters. Aftaile tu au le nā ua whaatino le nā ngā ruenga ia masalo o atu le vai a sofou ua tai mai ai ia matau mai lo le va. Ma mwhai lo na si malele lava ilunga. Matu ulo ilunga la nisi. Salfalafa le nā, le vātele le nā salfalafa, it's a barge, ma toso mai lo. Po whela le la koso i le kama. Ia. Ua, sau noa le fionga i le minsta. Sunga laudi al Maria toa. Ai le itoe moa mai ia se whaalinga mai le fionga le tamaitai parimia. E le wha ma vai lona tofinga. Wha minsta. Ole malo mari kapeneta. Se ia iai ia se fuafuanga le parimene. I lea mata upu. Ia, le na. A lea la ua. Tustu si maile sunga la uli al Maria toa. Whaasanga i le newspaper o le Observer. Samoa Observer. Ona olo o iai le talitonunga. Olo manatu ia leo leo. E tu inatu ni ai inga po ni bail conditions e tu sai ma le morianga. E ma morianga se fulu leo tu inatu i le sunga lauli al mali toa. Rono wingala. O tu inga ai inga nei. These are some of the bail conditions. Ai inga nisi ai inga e saini i le afo i le ofisa leo lua tau fia ia le tusfolau po travel documents. Tolu ele mwhai na malanga i fafo. Fa ele mwhai na toi tala noa inisi tangata oro o a fia. Po ni moli maufo ia leo. Ile mata upu ua moli ai o ia ma i la tau. Ia rai vaenga na. Ai oisi bail conditions po a ia inga o le tatala i tua. Au te matua i o wofo lava. Ai au te le te i ai. A wafo i o lea ua matua banatu lava i a whawhau se mea. O la wau tilo ma maole na i tua. La le wingo nei mea ua tula i mai. Nei mea ua tutupu mai. A whai o le whaatutuanga. Ia, whape a malanga la uli o na sola la ele alu sispaneta pe alu la po le masina po
Jupiters, bo Jupiter, bo Mars. O whera aru e. O le tai o le atunu e whaatua tua ina e tangata na tele i soria se sori atu la fono mamafa. O mea ia. These are civil cases. E leo ni sori ngā tu la fono criminal charges ma mea whapena. E ono whale pui e istanga ta ia mea. Ia aia silsila tu toa i ai i le tunu. O se, teita i whātua tuaina. Alala nā, o le whautuanga la uli, i le ainga whātua tua i le atua sa mua o tasi. Toa le tai, tau fiofi le umaya, i a loto te tele, aua ni popole sa tasi. I le oti e istangata i nei mea. Ai e tangata i lokai, i le mea lea, tālusia. Ia o maile nā aso. Ia o maile nā aso. Ai au te tu mau pea. I le mau lea au te batua. Au mai fia me. I leo mai fafo i lo lātou poto whapitoa. Mai au te tonu foi. Whatever on a brief. E le fionga i le minister. Leta mai ta i pānemia. E winga i le mata upu lea. Ia la uli, ia whapea fo i a le ala. Ma le maliu o le tama leo tua. Ia. Ai, o lea tā ua o le au mai i lātou mai whafu. O leo whapitoa lo lātou to mai. O mai su e menei. Even telephone calls, telephone texts, telephone communications. Tasi lea i tu malosi o le vaenga i le i papai ai. Le su enga mau tu mai a le a thorough investigation. They never talk about phones. Phone data, phone records. Why haven't you ask the judge of a high court or the district court to please authorize to subpoena the records of phone calls from the tower of the Vodafone and also mai i le pou a le Digicel. Ai se a lava le mea ua le mawhai e on au mai. Nobody's talking about it. And I'm telling you, a mystery call. And that mysterious call was done on the night. E tangata. O su e la tangata le na. E le tangata na wala au mai le vave au le pō na tupu ai le whare lave. Mama liu ai tu au. Ai tali atu e le tangata i nei i New Zealand. I au kilani. Ewa. Tali atu i nei. Mai e malafisiri. La le mea ua tupu. Ta o mai le mea ua tupu. Oina a vele ta avale. Ta o mai le tangata le nā. Le tangata na a vele ta avale. Ta tia ilo i nā mana tau. Dia fo lai nofo ale tangata le i nei New Zealand. E au noa mo se upu. Langa elo na so tanga i le tangata na vili mai. Tangata tonu sa iai i le teimi o le whaamlapi. Vai la lua watu le si lead. Watu le si lead. Ola su e po oil tangata la. Su e mai phone records ma mea le ilunga. Le ilunga o le tower. E mai ei le taimi ma le aso ma le numera le tangata na vili mai. Nā mau le sapina iPhone records ia. Awa ana watu tangata su e New Zealand, Australia po Amerika. O mea ana e mua papa iai. The timeline of the incident. Who was there and how to place those people there
they must look at phone records. Tu sa pe o lua po o tolu tau sanga talu na whaile mea. Ta ngata la ie o tui whafo. E ata mamai e mawhai o na lātou extract. They can actually extract and take out and infiltrate, filter out those numbers, the owners, the time the call were made. Who's the caller and who's the receiver? It's going to come out. It is going to come out. Awa, lau tala le na whai atu. Tifa solo tangata. Mumusu e toe o mai tala noa le mata upu. Aisea. Fefefe awa o lato wiloa. Pe oti ai lava. Aisea leanga e sua malie lolo ia sua malie ia lole a palang. Ua fefefe ai e tau le wha maoni. Selfishness because of their freedom. Selfishness because of their status. Selfishness because they are embarrassed right from the day one. The incident and the names of suspects have been surfaced over and over again. Allegedly, telo tau sanga, e whaalango I tala whaasolopito mea nei, organized crimes, whauwhaunga ina I whaatupu se whaalavelave ma se maasainga po le ngoi o se mea po le whasioti o se tangata, whaatupu ni whaalavelave pe o mu, ma isi mau mea whasioti ma whaumole olo se tangata, whauwhaunga ia, conspiracy to commit crime. E tau muli le au whaasale lau mo le au tustala. E su e tangata na tutupu ai whalawelawe nei. Su e le au wala. E maua mai ai ni nai evidence or even a lead to a bigger story. The narrative has changed over time. But a fresh pair of eyes, toi o mai tangata toi tilo tangata fou, tilo le melea, tilo le lipoti lea, toi au mai matangata nei, cold cases. Ona muli mai lea, o leo. Mawa ai I ngā ruenga tangata tu stala malau whasalau le whai. O ai lea lātou te tala noa I ai. How did the case come about? The reason is, o lo tau mawhai lau tu stala malau whasalau. O le vai na wha ma le paulo na wha I ai o whai ngā mālo te mukalasi ina Yesu ele mi tonu. So soni atu ai lau tō ngā ruenga, ai le mwhaing tō o mai, a mai la le kuskaranga le se I loka. La loka wa whio le so soni atu le ngā ruenga. O mai ia te au te whamta la tua le mea lea. Ma le mea lea. This is not hearsay. This is a solid lead. It will get you to somewhere. Unless, despite you having the intel and the knowledge of what has happened in the middle, lea yelo to mamram anga le middle tupu. Ai le iai se manao e wha wau. Iai se manatu e wha wau. Wa lava I. Leanga e te iwa maua se tangata. E iai le so tanga o tangata ia. Mawhana so tanga ia. Dalalale na. E maua I tātou le winga le na. Tātou nofo pea.
tātou wō ma tātou le tunga mau. A tai. A oti a ia oti ai pea. Mana tua le palolo mua fo le nale. A oti ai pea. Le anga e sua malie. Lole a papala. Na tātou wō le malolonga. Na ia tātou whasisilanga ma se musika e momoli ai oi. Tātou wō e momoli oi le tau whale. Ua ngā ngaifo whaiva mamalu o le atunu. Samoa i le nei asonga fua. Ina ua toe luas fulu ma le 5 minute o na tā leo le itu lai fitu. Hello? Mom? Alo ufia manu malo ilo fatu.
wanga ya fika ngā loa lo fai whāria lo mai kaika te mao ia e masangi aso le ata maso le hangi e ringa o se fia e ke mawaringi la langi o le mafu ang le ngā o whaaria po inga le anga te mao ia e masangi aso e so wai o le masa a wa a whai pui pui ringa o se fukausanga e lika la i le o ke wha au le ayo anganga a o makiwa ka lia a kele o kupe fia ka lia le manguia ka lia le mawhakia a lea u ova i aku ua leva ma e saumia beli loma le mama te kolo le manguia e te fiulanga e te whaali i wana olo o ata mo u pati wahatili aina o te whaali lipe a uba ai atu e matangi e te fiulanga e te to atuli ina i asu ia ia winga whaali te to whata wha o e la uhani pe e te lava tatari wha a fita uli Fokua o kia o ila wa mio ngā ia e whai ia o sa wai whai pare busu e wha au le kino e whaasea we make that story more excuse for pare pasia kine o fulanga le ka ngu me sea Polo maso salo se kuia lo inga fa pare pale pe ya o e inga ngi fai pe mo sasa ka mafukanga e pe o ala nga kai mo papa e makinga ka e suenga ka se lo fai nga ka waka ki kele a pe senga ia e makua i le o o ka lai ka falili ai e se lo o fa fa ma o ia o no wo yo Ia, toi whataro whātu i le sulima minute muri o le tātou porkalame o lo te toi o le ngā ngaifo whaiva o Samoa i le nei fo i aso ngā fua. Ia, ma le urua i vai aso o le tausang fau a sino i Januari. Aso ono le nei, January the 6th, aso tonu ale nei, na whaia ina ai Donald Trump le whainga pālota a Amerika ma le malo tele le lua afe lua sifuru. O le sofoi, na whaatonu ai e Donald Trump, tangata supporters uma, tātou te wheilo ai le lo o le Capitol Hill. Po o le no whanga tu tonu leo le mauta pai pai, o le malo tele o Amerika. O iwo i, ma le aso lava le nei, na tupu ai ia le solo te te elea,
na susunu ai ia le fale pai ta lepe ilalo fua, ta lepe wha amalama, i le solo te ino o le fifia Donald Trump o whaia ina, i le whainga palota. Today, the 6th of January 2020, was the insurrection day when Donald Trump lost the general public election 2020 for the President of the United States. What happened on that day is a day of the attack on democracy and the attack on the founding fathers' creation of the Constitution of the United States. To ono leo na whiotia, maisi tangata, ina ua tulai mai whaalawe leo wa fōua ai le malo e Donald Trump. I le vai asuna sa iba vai atu nei, leo oli poti ai. Judge Merchan, e li whamasino ia Judge Merchan, tolu sifuru mani wha mōlianga wha amau nia o le Palestine, elect Donald Trump, mai au le a whai lava leo na sentencing, ia pa o se tōlau launga fo i lea, e whai e se whaasalanga, e leo se whaasalanga whaafale pui pui, e leo se whaasalanga salatupe, a o ni a ia inga o le a au maia. Ina ia I loa ai, there is no one above the law. E le aiseisi I lunga atu o le tulafono. Awa a whai, e le whaia se whainga whaapea mani a ia inga whaapea e le li Palestine. Ona whaasao I lore le upu le na. Whai mai nei a, e le aise tasi I lunga atu le tulafono. A lela amu muawhai Amerika. E le mawhai ai I le tulafono o whaavai o lo ta oto nei. Ona mōria se Palestine o lo se e le tofi Palestine. Ia, aso amatanga o le tausanga. Whai le tātou lui tau, ia oni tātou mamai. Ia tātou to anga e inu le vai le ola. Mō lou au a inga atoa, posilia I le afe mon tupu tangata. O le vai o le ola. Ma I lātou o lo o lātou whaanga ina le nei au o nanga whaatau waa. Whaana mua. Na whaatupu mai e mātua maunga ta mai le tere o tausanga o tuanai. Ne ala mo o mai le nei vai tau. Ia o tu whaasolo mai. Ma o mai e lea whaamrianga o le vai o le ola. I tutonu o le tātou ainga. Ia, whaatalo whaatu le sunga I le whaatonu o le turisi Samoa, le whionga ia fonti Aoloa, ia, le nāua taunu watu ia le sunga ia Rupena, ma le uta vai I le aso nafi, roma salo aiwa anga I atu, ia tātou whale o loa, ia mana tuala ia lea Samoa. E lea ia se vai a sa vea olo ia I Australia, I le teimile nei po se whale o loa, na le vai lea na taunu watu nafi, a o vai umalawa e lafo atu I New Zealand nei. Ai se sila lai le label, sa veas vai o leola. Ia nei lola ia lea. E lei se vai sa vea o vātua I nisi tangata ese, se I vanga nā, le whionga ia fonti. Aoloa. Male whale tua. Ia male tātou whale o loa le nā I Brisbane. Ia. Ai sau vai, le tātou marketi lea, mua na tau nuu mai le vai le valu tau sanga o tuana I atu. Ia. Mana tua. Numera Sfulmaritolu, Lappington Road, I nai Otara, le whionga ia tuala taupa utino, ia malwhalitua ia peka, ia whapea fōi le tamo tino maltamaitai Rachel, ia anga ia na 13 Lappington Road in Otara. Mori atu le ngang whaftai. Ia, whapena fo lesi o tātou whaleoloa, le tātou maketi, lua sfulma lua Templeton Place, I nai Glendon, Manurewa. Ia, le tō whine a Maria Nive, ia whapea fo le tumaitai o Marita Sawanga, haftai atu. Whamri atu fo le tausanga fo, ia tō umalawa, o le tātou au a inga, o lo o tāu mo mafa ma whao ngā le vai, ta mā, tina mā tutua,
whapena fo i le tupulanga te le vau. Ai wela sisi mana o mai i le penu o le vai leo leo la. Ta ua tele, wa le penu le nā. E mawhai, ia o na wha mawhana whana pe a tau wha vela fo i lele le whangu. O ani manu o le tino, ia, e mawhai ono o watufua i le eise tau manse tongi o le penu le nā. O mea maneso, ia o manu a fo i lele open wounds, ta ua tele mwhai ona fusi ai ia le tino pe nini ai fo i le tino le. E pepe fo i malafa. Ia le mai fo i lele o tabaiti le te vai o le eczema. Ia ta ua tele ia le penu o le vai lea. Ia le tātou whale lolo na tolu tasi market o ngā tonunga le mūlu taulanga whatau i Magele, pe o na iai ia le fionga i le tofai a whaula tane. Peter Silver, ia whapea fwoi le au whai ngā ruenga, mai se fo i le fionga i le li ampasa o le surufanga o tamaiti, le sunga, ia Reverend Larry Tupai Lavea. Ia tawarunga lo le tātou whale loi oi le Grand Market, Numeratasi, Triangle Road i Massey. Whatalo whapitoa lava i le uso i a Tāvita. Whafonga mai Tāvita, whafte i atu nau whaaloalo i le neifo i a Auli. Ia, pei on ka oko mai, ka oka e se pusa ula. Ioi, sau mamau mai Sydney. Le uso i a Tāvita, Sui whatau, Sydney, Australia. Ia whapena fwoi ia le whaletua ia fuao a ken sui whatau. Ia ma siau lua whanau. I le malanga mai fwoi e whai malolonga mai, ki dismasi ma le tausanga fau. Whaaftai manatu mai, whaaftai whai mea alofa. Ia lofa ngia le tua, po whea lava i whatalo loa i ai lua whai ngā malanga ma le whanau. Ia ngā i le lo i Wellington, ia po whea lava. Le toi fo i mai ma le manuia, ia ma le saunga le mo, ia a o le i tu wa atu mo Sydney, Australia, i lea fo i vai aso. Whaftai uso, whaftai le anga le mai, wha manuia tele le atua, wha tutumu mea ua wha ngau ngau. Ia, ona o mai leo la utala noa. Oi lea. O... Vai aso lena te nei na whaiile whaunga fo i amba o le whaatautonga. O le whainga malo fo tuila manua. Pulu mapula. PNP. O le kovana sili i amba le sui kovana. Lieutenant kovana. Yeah, congratulations. I taitai o le malo America Samoa, le territory. Yeah, whapena fo i ua tula i mai. Ia vea ma te fau, e maise, le toi wala a wina o le fionga i le whale anga fulu, tua olo, ma naia fruen, e toi a vea ma le Palestine o le Mauta o Senate. Ia, whaaftai tele i le atua, o le nā ua, tau nuu le wha moe moe. Ia maise fo o le malangatu o le fionga. Ia po le tau whafo i a namulau ulu, fonga mua, pupuri hawa i le vea awa i atu i le nasa o ringa e mase fo i te itai o le tātou malo i le amalo le malo pe fo i lana fionga le tumai tai paramia ma isi sui uma o le mautafono ma le paramene o Samoa ia i le wha maluina o le tule mai o le malo fau o Amerika Samoa ia wha maluia le tua tuila manua ia tātou ainga, uo mai masani, o loo tāputapu ai mai. Ia ma whaafongafonga mai fo i le tātou Paul Kalame. O le anga i fo whaiva o Samoa i le vai aso, mai le aso ngafua se yo o le aso whareile. Ia na palu fo i leo le tātou tāno ava i le aso tō nai. Alofa te le atu, ia manuia li le whainga mlanga, i lau fionga lio, la vea, whaatau malamba au awa. Ia whapea fo i le whalitua, ma le no whaalo, ma le ainga lii, i le toi tali watu i Samoa.
mai o la utala to ale tai ele ia sisi na foi se tala e fa le ngai ia le tulangolo ia ia le komsina malana mtanga luenga o le malu o malo i Samoa alu ia manuia la malanga liu yo malama ma le leile tofa ale tofa o le tofa mapo le nae mapu ile atunu le sunga ya au pa au longo ya fionga le komsina o leo manuia venga malanga tato feilo i pea ya mai se fa aftai o le na o taliu mai ina o mai a ona fatino talnoanga ma le QC o le KC le sunga ya Philip Morgan mai i le ofisa o lo ia i le lo i Hamilton lo fa mai le tua vai lo tusa so tatu manuia tatu feilua i le asua taeao manuia fe malanga inga i lungo le ala tele ia ma i tau nu manuia i mauta malao fa mangalo se leo le o neiva pe fol sunga i lauli Isaac Paunga the best tatu tau mawai see you tomorrow. Look after yourself and drive safely home. Until then, le ata o sabia le nei alofa tele mo oi fa soi fo ia. Manatu le mafutanga o e mahu o e manatu maita o tu mawita ilo fatu te tala no ai Momo sao se haso tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu mana tuai Usue e fuli malo tua le polonga tale lava Afai olea la upele Fai olea la upele wala malena le fa no ua foli mai oh Yahweh Fatua ulufiai Lengao sa wale mafaina tini lufiabai Afai wa efu